Sa dolaskom velikog muslimanskog praznika Bajram, koji se ove godine odbeležava u petak, vernici širom svijeta pripremaju se za da ga proslave u duhu vere, zajedništva i humanosti. Bajram predstavlja simbol duhovne čistoće, praštanja i solidarnosti, a prethodi mu period posta, molitve i lične posvećenosti veri. Na sam dan praznika porodice se okupljaju, posjećuju rodbinu i prijatelje, daruju jedni drugima i pomažu onima koji je pomoć najneophodnija. Tradicija nalaže da praznična trpeza bude bogata i raznovrsna, ispunjena domaćnim specijalitetima, dok su vrata doma širom otvorena za sve dobronamerne goste. U takvoj prazničnoj atmosferi ekipa Hype Makedonije posjetila je porodici Kurtanović iz Skoplja, koji imaju bosansko poreklo. U toplim i iskrenim porodičnim ambijentu dočekani smo domaćinski, uz osmehe, otvorena vrata i trpezu prepuna tradicionalnih jela. Dom je bio ispunjen gostima, rodbinom i prijateljima, a pozitivna energija i praznični duh osjećali su se na svakom koraku. Domaćin Elvir nije štedeo reći, govoreći o značaju Bajrama, vrijednostima koje neguju njihova porodica i važnost zajedništva. Hvala na pitanju. Posebna mi je čast što u ime porodice Kurtanović možemo da predstavimo vašim gledaocima kako je Bošnjaci u Republici Makedoniji proslavljaju jedan dan Bajram, tačnije Ramazanski Bajram. Ramazanski Bajram je dan koji sledi posle mesec Ramazana i u Republici Makedoniji to je državni praznik. Znači da je neradan dan i to je dan kada mi posvećujemo da posjetimo svoju rodbinu, prijatelje, da isto oni to rade i kod nas, da dođu, tako da jedan poseban moment koji obeležavamo u krugu svojih najbližih, svoje porodice, svojih prijatelja. U domu su se okupili brojne goste, prijatelji i rodbina, koje su zajedno delili prazničnu atmosferu. Domaćini su nas srdečno upoznali sa svima, pa smo imali priliku da osjetimo toplinu zajedništva i gostoprimstva koje ovaj praznik nosi. Hvala najlepše. Znači, posebno mi je čast da predstavim pred svega i moju porodicu koja je danas na okupu. Znači, ovdje smo danas prisutni moja supruga Elvira Kurtanović, moja 3 sina, Beris Kurtanović, Vekas Kurtanović i Darin Kurtanović, onda deca od mog brata koji su momentalno angažovani na radu u Nemačkoj i s obzirom na to da mi uvek proslavljamo zajedno praznike, oni su danas kod nas, pošto ranije smo to radili u našoj porodičnoj kući gdje je živeo moj brat. I kao što smo rekli na početku, ovo je dan kada nas posećuju najbliži prijatelji i što je karakteristično za Republiku Makedoniju, to nisu samo predstavnici muslimanske veroispovesti, već dolaze od svih kao što da nam ukažu veliku čast koju isto tako mi za praznike radimo na jedan isti način, posjećujemo, čestitamo one što su bližni do nas. Ostalima, kao što je to danas praksa u svetu, radimo to uz pomoć poruka, telefona i tako. Domaćin Elvir nam je govorio o značaju praznika Bajram. Verovatno to gledalci već znaju, znači mi smo u principu uspjeli da sačuvamo u celost našu tradiciju i kulturu i običaje i verske običaje koje su i naši preci ranije koji poteču inače iz Sandžaka. Uspjeli smo sačuvamo do kraja i to već dugi niz godina praktikujemo na isti način. Zato je ovaj dan posebno važan za nas jer konkretno na dan Bajrama naši jedan bajramski dan proteče tako što od ranih sata se ide u džamiju gdje se klanja Bajram namaz. Bošnjaci locirani u gradu Skoplje obično to rade u džamijama gdje se ders daje na bosanskom jeziku, zato da bi bolje razumjeli ders. Poslije toga idemo na mezare kod svojih bližnjih,
i onda se vraćamo kući gdje počinje planiranje našeg Bajramskog dana. Znači, gdje ćemo da posjetimo, ko će da nas posjeti, kako će ceo taj protokol da teče sa jednim redom. Konkretno, kao što sam rekao na početku, u Republici Makedoniji je ovo državni praznik i s obzirom na to da je petak, znači subota, nedjelja su nam na raspolaganje, verovatno zbog sve dinamike života, koliko ne uspijemo da se vidimo sa svima, ovo je dobra prilika da posjetimo svi i da nas posjete svi nas. Domaćin popričaje o običajima, tradiciji i veri vezanim za Bajram, otkrivajući šta ovaj praznik znači za njihovu porodicu i kako ga odbeležavaju iz godine u godinu. Tradicije, kulture i običaji su u celosti sačuvani i znači se ponavljaju iz godine u godine. Možda je evo konkretno na dan Bajram, to je dan kada se služe kolači, gdje gostima se služe kolači kao tradicija, znači jedan od najpoznatijih delikatesa je baklava, koja, evo, za ovaj praznik je pripremila moja supruga Elvira i ona je jednu trpezu pripremila sa više vrsti baklava da bi se probali svi ukusi, različiti ukusi. U tom delu su se i neke stvari promenile, međutim, mnogo stvari su ostali tradicionalne, praktikuju se maltene iz jednog Bajrama na drugi Bajram. Supruga i domaćica Elvira pripremala je bogatu trpezu sa najprepoznatljivijim slatkišima, desertima i raznovrsnim baklavima u duhu Bajram. Bajram se priprema neki dan pre samog dana Bajrama. To je najlepši za mene kao za domaćicu, suprugu i majku, jedan najlepši dan u godini. Jer to je dan kad se porodica okuplja, kad se svi posjećujemo, prijatelji, rođaci, komšije, i to je dan kad svako muslimanu želi da čestita Bajram Mubarek Olsun. Također da i od svih drugih vera svi nas posjećuju, ukazuju nam čast taj dan, što isto i mi radimo svakako za njihove praznike. Bajram se sprema, kao što na početku vam rekao, neki dan ranije. Spremaju se sva jela što su, da kažem, tradicionalna za taj dan. Kao kraljica slatkiša je normalno naša je poznata baklava. Ona se sprema sa puno ljubavi, na način na koji što su nam ostavile naše majke i naše nane. I mi kao majke, stremimo ka tome da se ta ljubav ka slatkišima prenosi i na našu decu i da ostane tradicija i u buduće. Da li se tradicija proslavljanja Bajrama razlikuje nekada i sada? Za ovaj Bajram sam se potrudila da napravim nekoliko različitih tipova baklave. Kao što je, na primjer, ovo je čokoladna baklava, u njoj ima rendana čokolada sa orasima i sa grizom. Ovo je, na primjer, baklava, malo drugačija, u njoj ima keks, plazma keks i sa lešnicima je ova baklava, a ova baklava ovde, ona ima svoje posebno ime, one se zovu hamajlice, to je neki najstariji, da kažem, način, tradicionalni način na koji su naše majke najčešće spremale baklavu. To je baklava sa orasima, sa plazma keksom i sa jedan deo bademima koji sam ja dodala kao na neku noviju receptu. Pored baklave isto tako neizostavan deo su naše harčelije ili dudovi, ili zavisi kako koji zove. To je jedno najjednostavniji recept, ali može da se spremaju različitim oblicima sa šerbetom od prelivene, i tako da to su baš tradicionalni kolači koji treba da budu na našoj trpezi za sami dan Bajrama. Освен колачите, што на најчесто што го приготвувате? Pa, osvim kolača spremamo i slana jela, što je normalno za sami ručak samog dana Bajrama. Kao neizostavni deo, to je naša pita sa sirom, to je ravna pita sa sirom i sa
sa jajima, znači ona nekako mora da bude na samoj trpezi taj dan. Pored toga je različitih vrsta mesa, pirinča, supa, svakako bez toga sa tim se počinje sam ručak. To su kao, eto da kažem, hrana koja bi se spremala isto taj dan. Господин Елвир, кое е вашето омилено јадење? Pa, Или ете врста на баклава? tačno, sve su ukusne, na svoj način imaju svoj ukus, mogu da kažem. Ja, posebno, što je jedna čudna stvar, da na danu Bajrama, s obzirom na to da kad posjećamo svugde probamo po neku baklavu, možemo da napravimo i razliku od jedne do druge baklave. Zato sam rekao i pre na uvodu da je bitno da su one različite i u manjim formama da bi mogli više da konzumiramo baklave konkretno na danu Bajrama. Прекрасна Елвира припремила je bajramsku tortu, specijalno za nas, pa nas je, kao što dolikuje, ispratila uz toplu tursku kavu u duhu Bajrama. Za informaciju je bitno da znamo da je Bajram svake godine 10 dana unazad. Znači, kad su u letnjem periodu i u zimskom periodu, znači ima razlike okolo proslavljanja dana Bajrama i sami Ramazan traje duže, više su vremena toplija. Međutim, u načinu proslavljanja Bajrama nema nekih posebnih izmena. Izmene su, kao što sam rekao, nastale više u pripremi, u dinamiki života koji živimo i zato ne možemo da postignemo, kao što smo ranije imali toliko mnogo više vremena da posjetimo šeće rodbine i kao što sam rekao na početku, petak, subota i nedelja su dovoljno da ovoga puta možemo iskoristiti da se družimo i da čestitamo svim našim bližnjim i isto tako oni nama. Bajram Šerif Mubarek olsun. Srećan Bajram svima.